Mabusi ma'am, I giving Kudal Tarsan Kawe, I shall say Kunamata Shure, I think Sana Kalizia, non 24 consistent in the Sana Kali Hosa, I gave it and a window so one of it, muscles her build over on the Gona, the Shida Ramadigo, at the Masiki video did go. Now they take it and to one side, by the knowledge here talk of the Netako. I tell him so good for I town. No, when did you have it? Some Talabigo. Mada, I giving Rahul. I guess I could be first way under March do not for that. Correct. Hi ma'am. I giving Martin Goy. I say he could be first way I tell the money. She ain't to say for you, I tell stars and I Rahul left for whom Celeste would do the government after the stars and explain to the personal. I used to get to it. Ma'am, the explain to the stars and the citizen. Sigar mai ke ba apoi challenge se karam challenge no hai jeng da apoi na gym sana kali ja kai marom ni no hana ha da haro ke ba first apoi na gym sana kali je jaldi hoina ba ni ku di mo pi ba adu ga apoi da kai ki pam jari je ba apoi figure kai ga le ni na figure ta ra ga isa figure kala ga apoi je dress kum ba set ba ja da paksa ra ne ba sida asing yamina important oi ja apoi dia nupi ne attraction thong ngam le ba khoi opposite gender nupi je sin attraction thong ngam le ba chidai ka ni ngai oi ba si khoi asing ba khoi ya pa mani ba si je ai khoi di body building profession ama chang ga stage ta tho competition tho kya to adu ya pa ba khoi amta le ke ba khoi di just khoi je fit ga isa figure tha ta ga muscle tha tho ga tong de la ba le ba adu na khoi di ai di video ai je yin di ga ju na body building profession ta sing na pang ja ba ising ho sing oi ga di tang ju kano kena ra ni ko ai noi profession ama direct phaduna lai jari ni aduga aina nga ka de ai di adu to no da to no ha sa ya ba adu noi ki tang opposed to ka de adu ai channel ji khara channel ka ko aduga hoi ta sing ai na ha bo no pi ri attraction phone na 60 ta physics ama develop to na ne ko sa na di sing sing na aduga sigi 60 ta physics ya ai na ba mo le ko hoi pi na ma na ba physics ka je ama de ka si lo o ja di ya ro ni pa ma ni pi ma na ma pa ni ma na pa ma adu survey ko mo lo mo da ma tam da ma ko ai pa na le pi na aya majority na pa na physics ama lai de ba broad shoulder or ba aduga slim waist or ba abs ka thoga lai ba si je ai sa mo so ju oi ji ko ai broad shoulder je 1.6 is to kana 1 ratio na kana de shoulder to waist ratio je to mai no oi de ba ne hai ko si gi physics ya develop to ma ba ko sim sana kala ne ba ai program ama da ko je follow to sana de ko asi di wa de kitang so de ya ko mo gym de ne na mi je na kitang khara ye to ni to na je aduga si gi ja aina program am sil le ko hai training split ama phadana aina cc pai je for example neck ta khara focus di rakpa sida lateral de to ta na hena khara na focus di ba adu mana ga taw le ba si gum ba plan ja aina sem ma ta da ai taw Rahul ga Martin du ma ba ni da ju e taw ja ga ta ma ba ni du ya bi ko si ja ko follow to ga le ni si ja du ga ko gi ho ki aina b taper do aesthetic or b taper do adu gi body du ko ji ko develop to ko na to ja si ko gi ho ji le physics che le ba si le ra si le ra hai ini sih. Tengah ni video dulu lah. Tengah ni video tahu mula lah. Oh deh. Oh dikai kan deh. Pagi. Tuh. CS tu mesti kita tahu kan. Ada dah, dah. Noi ko ai jo. Si ke je, mai ka comment ka. Ci noi na ko ta sing ka di noi. Ai ke su kai de. Ado handar apni cutting kan tahu ni. Mati mo. Pom người mang mình là sai chứ cái rồi qua rồi đâu và cái này hai chiếc bay nữa bay đâu rồi Right, this is how hai tàu cái tay ai cái height 5'11", ai weight now I think 8.5. I got some man I tell Martin ga. I 5'11", weight 75 kg. anh chung ngồi cái chắc màn đấy 5.7 đấy hai chắc màn đấy anh là 5.7 đấy rồi cái đó tao đấy anh cái weight là 72.5 leo anh ngay gym đó cái cái gym đó mà tầm đó gym đấy sinh thực sự là mà giờ chúng ta đây là range là có 72 half ở đây này rồi sẽ là có khối cái mà thằng đó challenge sẽ tao này bảo challenge cái năng là một hai là cái có challenge nó cái máy tao cái hai mà tầm đó khối hôm mặc chứ tại là mà đem trên này strip tao follow tao cái này bảo sẽ là ta mà mình đã muốn bị chết tao về adugi manung ne hena che to ba chi to lo mi do hena chi to lo mi do pore aduga numit 60 days ki matung ne ngasi je 26 April na ta mathang ni 60 days ro ko matam ne apu mi ne ko yo creatine na mom lai ba 250 gram we creatine mo ha je mom lai ba chi ne che len sa bo lo re chi no chi a ko gi ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯈꯪꯕꯈꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕꯈꯩꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯤ ꯇꯦꯄꯔꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯧꯗꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯐꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯟ ꯃꯣꯅꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ 이번에 와 그리고 아이 안 삐끗이 났대요 봐 이제 봐 이거 삐끗이 삐고 근데 안 삐끗이 됐대요 이번에 안 와기 거기 돼요 봐 너는 파이나 돼 파이나 돼 하나 어디 내가 식사야 이번에는 이까지 지금 이 식사야 돼 아이죠 파이브 야 아이 파이브 파이브 야 이제 식사 오게 가라 식사 뭐 파이브 라이트